Manchester United captain Bruno Fernandes chu Premier League sangni somni panga somni paruk seasona player cha thabera thlanni in Premier League Player of the Season an thlanga tun thla Football Writers Association Men's Player of the Year choi moina adong to boka choi moina sang dangin aum zui ta zelani Bruno Fernandes hi United player zinga kum sangni som pakhata Nemanja Vidic nuwa he choi moina dong le thei ma saberania hemi chungchanga hian pom thlap tu anom lain pom har ti tu anom boka abikin Declan Rice an he choi moina hi aphu ti tu hawin an pom lo zualani chuwangin tuntuma chuan Premier League sangni somni panga somni paruk seasona Player of the Season player thaber choi moina hi Bruno hian aphu hlia nge niya Declan Rice an alo phu jok ti kan ngai tu thiam theina turin kong sang sangin kil sang shutin kan soi zawdon ani he choi moina kentel hi tun season chau ani ba ka Premier League chau ani awangin ahuang azim hreta ma se season tluana khelin elna kentel ani awangin boruak anei lian lo theilo tun season a hian Bruno hian Premier League a match somthum pali a khela goal riat khungin assist somni loi aneya Premier League kharna match day nunung bera puntirna chance ala nei bok ma se match day nunung ber an khelma a an thlan fel tak ani awangin an thlan na china an sul nu hi kan soi tur ber ani tuna hian Bruno hian Premier League a match somthum pali khelin goal riat le assist somni aneya goal contribution somni pariat anei Declan Rice hian match somthum paruk a khela goalie khungin assist panga anei tela goal contribution hi pakua anei ve bok attacking lama chuan Bruno asang zoka heiwang hian Bruno hian tu season amang thazok ati ngot theilo thung enge achan kan ti chuan achan chu Declan Rice hi Bruno anga attacking play na sa ani lova Bruno hi chuan tlar nung ven pui ve thin thoma sela Rice ang chuan tlar nung lama atal tam lova chuwangin Declan Rice aya Bruno Fernandes an goal athok chuak tamte hi chu thil ni dan tur ve reng ani Rice le Bruno hian goal contribution an nei hi in thlak thleng ngat se chuan Bruno hi season mangchhia kan tingotang chu chuan atifia ome United captain Bruno tan hi chuan Declan Rice laka hian goal contribution nei tam jok hi thilpa ngai ania goal le assist belkhoma nei tam jok ni hi chu ani dan turani chu tiang chi in Rice tan po goal khung tlem jok le goal thok chuak tlem jok ani hrim na hi thilpa ngai ani ve bok hemilet ling chi in defensive lama kaita ila Rice hian tackles voisom sari nei to in interception voisom thum pasari aneya block voisom pahni anei to Bruno hian tackle si voisom nga pahni aneya Rice ai hian voisom pariat line nei tlem zoka interception hi voisom pakwa nei in Declan Rice ai hian voisom pariat line interception hi anei tlem zok bokani hei ba ka hian Bruno hian block hi voinga chawaneya Declan Rice ai in voisari in block anei tlem zok chuwangin defensive lama chuan Bruno ai in Declan Rice hi ache thazoka ma se hei hi thilpa ngai ve bokani Rice hi defensive lama ache that jok lo chuan Bruno hi a khel ro pui viawemo Rice hi a khel cheviaw emo ani ang ma se defensive player hi chuan an khel dante an position te team kai hruai tu ina a khel tir dante en chuan Declan Rice hi statistic nei thazok tur ania anei thazok tareng boka beisei lok ang diam thil ani Bruno hi chuan attacking play atina satawangin defensive contribution hi anei thatok lo dewa ma se attacking player anina atanga thlir chuan a defensive statistic hi a chelem lovani chuwangin player pahni te hi midfielder ve ani chungin pakhathian attacking lam a on na sadewa pakhathian attacking ti ve thoma sela defensive lam a on na sadewa chuwangin attacking lam chau hi tenan ahman thei lova defensive chau po tenan ahman thei bik lo ani discipline lama kalta ila Bruno hian ilokat panga achoi towa voisom ni panga a fall to Declan Rice hian tlar nung apuina satjok awangin ka choi tamjok om takania ma se ilokat pathum chawa choya Bruno ain ilokat hi pahni na choi tlem jok fall po voisom ni paruk chau anayani discipline a hian Declan Rice hi achung nung jok ati thei ome hemia hian attacking player aya defensive player zokin kat achoi tlem jok hi chu ani dan tur ani lo deu chuwangin hemi konga hian Bruno hian Declan Rice hi atluk lova Declan Rice hi afim jok tlatani physical play lama chuan Declan Rice hian tu season Premier League a hian minute sangthum somkwa pakua a khel towa dribbling lotlin hi za somnga nein Bruno hian minute sangni zakwa somsari paruk a khela dribbling lotlin hi za somli pahni anayani Bruno hian attacking player pa ngai jok ani chungin dribbling a defensive player jok Declan Rice hi atluk tlat lo
duels un kan ti le a mal le mala ball in chu ang chi a hian Declan Rice voiza somli panga ading changjok ni in Bruno hi voiza somni pahni ading changjok ani ya anti thadun le an position le khel dal ngai to in chung nung zoka soithei an om lova Ricean anei tam jok takna a defensive player ani na zona nei tam jok tur po ani ya chu wangin thilpa ngai ani e apoimo langsar dang chu position hi ani Declan Ricean ball voisang ni za somthum paruk pasin za somriat pasari apas dik thlapa Bruno Fernandesian ball apas lem zoka sangkhat zakwa somli ball pass nain za somriat pahni apas dikani chu wangin passing accuracy percentage atanga kan chu chuan Bruno Fernandes a in Declan Rice passing accuracy percentage hi anei sang zoka alan dan chuan Declan Rice ball pass athiam mel zok daya ma se kan ngai tu tel tur chu Declan Rice chu holding midfielder ania attacking play ti ve thin tho ma sela Rice la in ball forward tetan apas tam lutuk lem lavani Bruno Fernandes ero attacking player ani awangin chan siam tuma ball pass konga Rice alangun leya chu wangin hei hian a ball pass dik percentage hi nasatakin apot niam ti kan hriat hiam a tha ome long ball bi ka hian Declan Rice voiza somret pathum pass dik thlapin Bruno Fernandes voizan hi somni pali a pass dik thlap bok long ball po hi an pe thiam dun khop mai Bruno le Rice te hian red card an choi lo ve ve a an klapa khai pa an ni ve ve boka Bruno hi kum somthum pani mi ni in Declan Rice chu kum somni pasari mi ani thunga tunsi zona hian Bruno hi player of the month voi khat thlan ni to in Rice player of the month thlan alani mi lova hemi konga hian Bruno hian sul nu anei thazok ani he choi moina dong tur an thlan dan an te na ki sang criteria an nei te po soikai ta lo ila Premier League Player of the Season hi season tina Premier League a player cha thabera ngai hne na hlan thin ani kan ti kha tunma chuan Carling Player of the Year an ti thina sangni pakhata tanga sangni pali chung khan Barclay Card Player of the Year an ti ya annuwa kum sangni somparuk thlengin Barclays Player of the Season an ti le ti chuan sangni somparuk sompasari season atang khan EA Sports Player of the Season an ti tanta a tun thlengin hei hi official name ani ta zel chu wangin Bruno Fernandes award don hi EA Sports Player of the Season ania Premier League Player of the Season tin an soideu bera a official name hian soi a lo lutuk lo zok hetia aming adan fo chan chu sponsorship wang ani sponsorship hian ngong thui tak anei award dong tur an thlandana hian public vote online manga mi pui adu apiangina vote an thlak an ring tela ma se chu alutna 10% chau ani thunga heiba ka hian Premier League khel team somni captain Trevin vote an thlaka football expert panelata na ruat big 10 vote an thlak le boka hetiang hian chithuma vote thlakin adong tu tur hi an thang thin ani heta hian ante na lian tak tak te po hi soikai ta zelila Premier League a inland shrim player tu po thlan thei an nia heta hian match chuti za tal chu a khel tling ngei turani ti ang chi kha engma dan an nei lovani season tluana khelna team ta na a thalama ngong nei len lam an ngai poimo hleya entirnan tun season a ani hian engang che in nge a khelna team a hian ngong anei team chakna tharui ani em team a khai pa atlingem season tluanin a thamarem ti te consistency te hi an ngai poimo hleya chuba ka chuan champion in chu team player ani chuan champion an tumna konga in elna haw taka a tholokem danglamna a thlen thinem team result nei that chan ani em ti te hi an ngai poimo ani ma se team zong in champion an be sei vek theilawa champion be sei team atangin che thafal an om lo thei bok chuwang chuan an criteria hian champion tuma an be na konga che thabik player ba ka eng team player po than thei turin clearna tlang dang an nei tela chu eng team player po ni sela a khelna team be sei phak ba ka a che that puya ama awangin hei hi an thlengani ti thei tur khopa teamin nga na ber ani chuan entirnan relegate ngei tura ngai teamin Champions League khel phak ta dai sela chu team chu player pakhatin akhai ani ti thei tur ani bok chuan chu player of the season atan an thlan chance asang le ti na ani hei ba ka hian hun bi ka match point mo big le hun harsa big anga te player dang chunga leng khopa che tha thin te heng te hi an te na le an ngai poi mo zual te chu ania heng kan soi riuruwa tha reng chunga thlang thin an ni tunlai football khovela chuan goal le assist hian ngong anei lian thina goal khung tam assist nei tam ti te thlan tur ti ommi alo ma sela an thlan dan en hian atlang puin gola in rol tam player te hian
advantage an nei thadeu thin ni in alangani hei hi ania Ballon d'Or thlengpua fair talk lova mitam takina an ngai na chan defensive player te aya attacking player te chan a that jok riau na hi aom ve tlata alai tok lo an ti thin adik na chen aom mai thei ma se titalokila goal thok chuak tam na na chuan team result a danglam na langsar an thlen tlat thina team chak pui tua ngai mai te po an ol sama an ni lo chu team ta na result thalam ngong nei langsar an om meu lova defensive player te hian an tholok tak zet thina block pui zet le poimo lutuk te an nei fo tackle timing lutuk le omze nei thui takte an tlom pha theina tur an lama goal lut tur lodanga chumi awanga teamin hena an chan soi tur om thin boka defensive player te poimo na hi chik chuan attacking player te aya da hniam na chan tur an om mia lawani a chan chu goal khung chau hi chakna ani lawa goal chua lo emo chua tlem jok ni tel lo chuan a chak thei mia lo chuti rual chuan goal khung mia lo chuan a chak thei mia lo ti te po hre vele ta bokila hetiang hi ni ma sela goal thok chuak tu hi chu an poimo zoka lom ti kanom mai thei goal thok chuakin goal som po khung sela goal som vek an chua emo aya tam an chua si chuan goal som khung khan lutna anei mia lo team anga khel thin game a chuan a khoilai po apoimo ti na ani ber chu football ni na ani chutiang ani chung chuan vote an thlaka player thabera ngai an thlan hian defensive player te ti that a in attackerina ati that kha alian jok ta tlat thina a chan chu defensive le attacking a anti that soitur om ve team an chan himna soitur om ve kara goal kai noi alan sar jok wangani goal kai noya tel chu attacker te an nia chu wangin attacker te tan choi moina sang don na chan si asang ta jok ni in alangta ani bere tun si zona po chu thil om dan ani na chena oma Bruno hian a khelna United hi a champion pui mi lawa Champions League a khel phak pui ani maya diktak chuan Champions League khel phak hi United ni dan tur pa ngai jok ani chu an ni dan tur pa ngai an thlen theina chuan phadrua lawin Bruno hi a che thaber team result thanna bulber ati lo thei lo thunga United player enta ila an defender te a team chakna atana thamar taka season tluana khel an omem season tluan deuh thowa team chan him ngar an omem an omlo an striker enta ila United chak result a match tin deuh thowa United chak pui tu an omlova chu wangin Bruno aya United player tholok an omlovani Manchester United atang hian player thaber kan thlan don chuan Bruno Fernandes hi thlan ngei angai club dang player kan en le chuan goalkeepera David Raya aya da santur anom mia lova goalkeeperin andong don ani chuan David Raya hi dong thei tur nai bera angai thei ma se goalkeeper hi awat dong tura chance nei cheber an nia outfield player che thadang anom chuan goalkeeper hi chu thlauthak ani tlang pui goalkeeper hi chuan season tluanin ti thattam takan neya ma se voi som thatak takin ti po ni sela voi khatlek po noidewa an che chuan an chet noina om chun khan an ti that a hlia khu deuh vek thei hial thin ani chu wangin goalkeeper te tan hi chuan outfield player te nena don kop thei choi moina angchi hi chu don chance a che em ani goalkeeper tan hi chuan choi moina sang dong turin che that falnal angai ani bera lansar falnal angai chu ala tok zo lo fo boka media hype nei tel ve te po angai na sazual bik chu wangin David Raya aya dong om hi chu an oma te po lo ngai ta ila defender enta ila tunge season tluana che thamar Arsenal center back Gabriel emo Saliba emo hi ko thei tura ngai ta ila Saliba ai chuan Gabriel hian season ahmang thazo kan ti tlang pui bok ome Brazilian center back Gabriel hi tun season a Premier League defender che thabera lo ngai ta ila striker lama chuan tun season tluana turu kui thak ti tur anom mia lawa striker zongjong ai chuan Gabriel hian don aphu zo kan ti furin arin om ma se Gabriel hian hemi konga hian ngai sak a hlo tok lo na chan chu a teammate che thalu tuk dang anom tlatani chu Declan Rice ania Arsenal atangin player thaber thlang don ta ila Gabriel nge Declan Rice in thanang atam jok chuan Declan Rice kan thlan ngei arin om tlatani chu wangin Gabriel hi che thale ma sela Premier League defender season mang thabera ngai po ni sela atan tun season a player of the season choi moina hi don chance aom lova angai thei a team mai Declan Rice hnuaya kan da tlat si chuan Gabriel tan hian beise ngam chi aniri lavani hetiang hi thil om dan ani awangin Declan Rice le Bruno Fernandes te hi adong omber an nia awat hi pani aom box si lo Bruno hian achang ta zoka Declan Rice hian achang ta lavani he choi moina an kalpui dana hian
local tournament then khata champion team atang khera player of the season an thlang thin ang hi ani ve lova champion team atanga thlan tur Champions League khel phak chin atanga thlan tur ti te engma dana om lova hei hian thlan thei dan ati zau hle ngai ngam taka Bruno an thlan thei chan po ani tizong hian soita lokila Bruno hian tun season Premier League a match masa pasaria khan assist anei mi lova goal ni akhung thung Premier League a match masa som pani a khel khan goal ni khungin assist pathum anei tel chawa ma se ain liama wanga achol zok nuwa alo kir le khan tun thlengin azonin Premier League hian match som pasari a khel ta a heng match som pasaria hian goal thum khungin assist som pathum loi anei tel ta ani Premier League season khata match som thum pariat khelania hei hi mun nia season choma le chonu angin lo then ta ila match masa som pakwa china Bruno hian match ni liama wangin a khel thei lova match som pasari a khel heng match som pasaria hian bulatan veka ma se match khata first half chawa khela abak match som paruka mini somriat pasari a khel tling vek atam ber a khel tluanani season chanve season chomhalama hian gol nga le assist pasari anaya match som pasari atangin goal contribution som pahni anei tina ani chu season chanve dang season chonu kan en chuan match khat mabak anlanaya tuna an khel to chin chu match som pariatani heta hian liama wangin match khat a khel thei lova match som pasari a khel thung kan sei to angin goal thuma khunga assist som pathum anei tel season chonulama hian match khat mini somruk pakhat thleng a khel ti lo chu match dang zongjong mini somkwa a khel tling vekani tichuan Bruno hian tun season a Premier League match somthum pali a khel towa goal riat khungin assist som ni anei ta ani Bruno Fernandes hian tun season Premier League a hian chance asiam chuak tam bera voiza somthum pahni te meu chance asiam chuak towa ama naiber tu chu Liverpool player Dominic Szoboszlai ni in Szoboszlai ama naiber tu a hian voisomli pathum te mewin Bruno hian chance asiam chuak tam jok chewa chuwangin hemi konga hi chuan Bruno hi chungnung fal tak ani Bruno Fernandes asu nu en hian season chomhalama tangin season chonhulama po a khel thamar angreng leya match masa pasari kha aniam deuh berlai ati thei ome abak match danga hi chuan atangkai zual kui thak ani bermaya a consistent le hei wang hian tu season khel thamar team tana tholok berpol team khai thaber te jingami ati lo thei lova a che thanna ludbik deuh na chu a goal khungte assist anei te hi an team chakna ani deuh molmol thin lai hi ania chu tak chu a contribution ti hlu zual tu a buk po tiri zual tu ania assist nei tamber record ani rola wanga alan sar zual chu thuran a goal tho chuate hi team tan a hlu thin mani Declan Rice chu attacking lang pui thin tho ma sela kan soi to angin defensive play anei tama holding midfielder ani awangin atan goal tho chua ve treu arem lova langsar lo taka tangkai le hluta kan ti thin position lua tu ani heti chung hian a che that em awangin alangsar taviau zoka tun season hi mang thatakani City laka Arsenal an tlom tuma ala top lo tia champion riu rupu ani na lang chuak te kha khari ru mang khan a thian te po chawna tha asiam le theiania tun season Premier League Arsenal champion chana Declan Rice hi a soilen thei viau maya chu chuan a khel that zia le team tan apoi mo zia te team khai pa tak tak ani zia te a soifia ome kum somni pahni chunga Arsenal in Premier League no moi an choi ma sakber ani na ngai tua hian Declan Rice hian Arsenal hi khai khom chungin season tluan thamar taka khelin Arsenal hi an thlen zen lo a thlen pui ania Arsene Wenger hun lai dai towa an champion nuwa kum somni chuang an ti thei lo kha ati thei pui ania a hlut na le hetiang thlen an har sa jia ngai tua chen phei hi chuan Declan Rice player thaber che moina hi a phu zual le theya Manchester United hi kan ngai tua chuan Champions League a po sangni somni pathum somni pali season a online lana sangni somni pakhat somni pahni season a te po an la khelani tu nai season nga chungin Champions League voi ni an khel Sir Alex Ferguson nuwa po United hian Champions League hi chu an khel ngun viawa chu wangin an tan Champions League khel phak hi chu lotlin na sang tak ani ran mia lo an ni dan tur jok ani kan ti kha Arsenal tan kum somni pahni chunga English Premier League champion no moi choi lut na le Manchester United in Champions League an qualify lut na hi khai khin chi po ani lova a lut na a in thlau lu tuklat chuta chuan lotlin na hlu jok chan pui tu Declan Rice player thaber choi moina adong talawania Arsenal fans clearna atang phei chuan vui hi thil om takani
ma se kan soi to ang khan player mal che thafal te choi moina don thin ania Declan Rice le Bruno hi a che thafal zinga mi ni in chuta chuan goal contribution lama Bruno hian Declan Rice a in a tholok zual maya hei wang hian Bruno hi a bo ruak hai ble thil danga a thom alian ta zoka chu a buk tirit jok tu langsar ani ta ber ni in alanga a chan dang aom lo lotlin na hlu jok chanpui tu atanga kan chu tin Declan Rice hi soi angaya ani chuan Bruno hian he choi moina adon chan chu mimal taka langsar taka ache thatna ani Premier League season khata assist nei tamber record Thierry Henry le Kevin De Bruyne te siam ani rual te kha khang te khan a hype atilian zuala chu wangin Bruno hi awan nei tel te po ati theina lai aom ve bok o me diktak chuan Declan Rice an dong ta sela Bruno Fernandes hi vuipui tu anom thawang chu wangin Bruno Fernandes an adonga Declan Rice vuipui tu anom tanual po hi thil om takani dong tlak ve khopa che tha an nimiawa pakhat chawin adong thei bok si van doi sok an omanga ya Declan Rice hi avan doi ta jok ani bere player puitling tak Declan Rice po hian Bruno in he choi moina hi aphu ati thu te Bruno Fernandes an adong ta hi mak ati lo thu te po asoi kha an mani pani inkara hi chuan boruak thalo aw mi lavani kan video khai khom nan he choi moina dong to te hi soita ila he choi moina hi sangkha zakwa somkwa pali kuanga season atang khan an sem tana adong ma saber chu English legend Alan Shearer khani in ani khan Blackburn Rovers tan a khelain adonga anuwa Manchester United goalkeeper ro pui thin Peter Schmeichel khan he choi moina hi adonga Peter Schmeichel hi he choi moina goalkeeper zinga dong thei om chun alani ta zel tichuan Brazilian player Boro tana khel thin Juninho Paulista khan dong bokin Liverpool forward thin Ballon d'Or te hial po dong to Michael Owen khan adong boka anuwa Manchester United forward Dwight York khan adonga tichuan Sunderland forward Kevin Phillips te Arsenal player Patrick Vieira te Arsenal player vek Freddie Ljungberg te Manchester United player Ruud van Nistelrooy te Arsenal player Thierry Henry te Chelsea player Frank Lampard te khan andonga tichuan Thierry Henry hian avoi ni nan sangni panga sangni paruk seasona adong le anuwa Cristiano Ronaldo an avoi khat don na tongin Ronaldo hian season zone in adonga tichuan Manchester United player vek Nemanja Vidic khan sangni pare sangni pakwa seasona avoi khat nan dongin anuwa Wayne Rooney United legend in adong lea United player vek Nemanja Vidic chan avoi ni nan sangni som pakhat season khan adong le ta ani sangni paruk sangni pasari season atang khan azonin season nga chung Manchester United player ten he choi moina hi andong 5 vek tichuan sangni som pakhat som pahni seasona Vincent Kompany Manchester City defender in adonga anuwa Tottenham player Gareth Bale Liverpool player Luis Suarez Chelsea player Eden Hazard Leicester City player Jamie Vardy Chelsea player N'Golo Kante Liverpool player Mohamed Salah Liverpool player vek Virgil van Dijk Manchester City player Kevin De Bruyne le City player vek Ruben Dias ten andonga tichuan sangni somni pakha somni pahni seasona Kevin De Bruyne an avoi ni nan dong vele in anuwa a teammate Erling Haaland an adonga Phil Foden an adong chunsom le boka chumi nuwa Mohamed Salah an sangni somni pali somni panga season liam ta khan avoi ni nan adong vele a tun seasona Bruno Fernandes in adong vele ta bokani he choi moina dongun berte hian voi ni thewan donga chungte chu player panga ni in Thierry Henry Cristiano Ronaldo Nemanja Vidic Kevin De Bruyne le Mohamed Salah te hi anni atop nan he choi moina dong to te hi an position basin suikai le talokila forward player som pahni in dong to in midfielder somin an dong to boka defender pali chawin la dong in goalkeeper pakhat chawin ala donga tichuan an don zongjong bel khomin forward player ten an don zathi voi som panga ania midfielder ten an don zathi voi som pakhat ni in defender ten an don zathi voi nga ania goalkeeper in an don zathi voi khat ani kan soifiana kha kan ngai tua le chuan forward player te tan choi moina don chan si asang bi kani kan ti kha adong to atanga han chui let po hian thil omdan thil ni dan ani ve tlat maya chuwangin goal ball am chi player te hi an buk arit jok zela Declan Rice le Bruno Fernandes a po hian hei hi ankar daidan tu lian tak atlinga ngai ani engpo ni sela kan thiamang tokin kana soifia vele ania clear tu te video min clear sakthina wangin kan loma topic sang te po kan lau ti chuak chun zom zel do na min lo en sak zel turin kan som thar le cheu ani